Yesu anajua kufungua watu. Yesu arazi kuhugurura abantu. Yesu anajua kubadilisha malaya na kumfanya kuwa mhubiri. Yesu arazi kuhindura malaya akamugira umuvugabutumwa. Yesu anajua kubadilisha mwizi na kumfanya kuwa mhubiri. Yesu arazi kuhindura umusuma akamugira umuvugabutumwa. Anajua kubadilisha nyakati za watu. Arazi kuhindura ibihe by'abantu. Na leo atabadilisha nyakati. Kandi no munsi araza kuhindura ibihe by'abantu. Yesu atabadilisha nyakati zako. Yesu araza kuhindura ibihe byawe. Haleluya. Amen. Hebu tusimame. Reka duhaguruke gatonya. Wanampenda sana kupatia Yesu utukufu na mangunda cyane gw'icubahiro Imana, ili kila mtu ajue ya kuwa ni kwa sababu ya Yesu ndio tumesimama hapa, kugira ngo umuntu wese amenye ko kubwa Yesu ari uduhagaze hano. Maneno tunaongea sio yetu, amajambo tuganira ntabwo ari ayacu, lakini tunaongea maneno yake, ariko tuvugana amajambo ya Yesu. Sema amen. Fungua Biblia yako, ugurura Biblia yawe katika kitabu cha Yohana wa kwanza, igitabo cha Yohana wa mbere mlango wa 5 igice cha 5 mstari wa 14 umurongo wa 14 hadi 15 kugeza ku 15. Waraka wa kwanza wa Yohana igice cha mbere cyanditswe na Yohana igice cha 5 ku murongo wa 14. Kama umefika hapo sema amen. Nibo abonye amen.